Kayau ye di thiet igi marba mabun jat lek food fest jong senggen thai balang Catholic nongpo parish kalakut no apeleng jingpho jingping. Lasen drop ne kersan langai ketika yau di marbam ne girunget jong balang Catholic parish nongpo ibagan thup ye baro igi sub district igi bahap hapo parish hak khala trik no pra aja fulai. Katkum ke presiden jong senggen thai balang Catholic nongpo parish ka Komer Islam lamare kalai thu bayakani ke food fest laju pelong manlau snem makani ke sin ke basan hai walayo on pelong haplau jong school St Paul Higher Secondary School nongpo. So kani ke program jungi kadi kasin ke basan ba kisin nongpo parish ni organize kani programan usnem hak artarik di Desember hakaba ki balang Shnong laki sub district badna kaliang ke parish iwan bandi yakini ki chur ki chep ki jan ki nep nak dapat ki jingbam tenrai ke bakila shed ada kilong kumi jungi ki chur ki chep ki so ki pai ru ki de ki wala donate ki da kilong kumi jungi na ki yeng ki sem jong ki bahap apo kanopok parish kunjur ki jan tekani ka fon ka ba mi nang ne pade ki balang Shnong ki yo benta ki sub district ki yo benta kunjur ngakaliang jong ka parish ru ni yo benta bat kani ka fon ka bangiyo ni ngila bentung telun ki kam jungi ha ba di kam sin